Fir-Renju Unit, id-dimostranti fakru jum il-ħaddiem bi protesti kbar fit-toroq ta' Londra kontra l-beħ tal-armi mill-Gvern Ingliż lil Iżrael. Bil-bnadar tal-Palestinjani f'idejhom, id-dimostranti talbu għal waqfin immedjat fil-ġlied f'Gaza. It's been almost 6 months now that the Palestinians have endured unimaginable violence, genocidal violence, war crime after war crime, hospitals being targeted, schools being targeted, universities being targeted, refugee camps being targeted. We are here to demand an arms embargo. There's very, very clear complicity on the part of the British government. What's happening in Gaza could only happen with the military and political support of our government, with arms companies. And what we need is an immediate arms embargo, an immediate ceasefire, and freedom for Palestine. Fi Spanja l-ħaddiema ħarġu jipprotestaw biex jitolbu għal kundizzjonijiet aħjar tax-xogħol. Iż-żewġ trade unions ewlenin fil-pajjiż insistu għal pagi aħjar għall-ħaddiema u sigħat inqas ta' xogħol fil-ġimgħa. Fil-Kosovo wkoll ħaddiema u dimostranti fakru jum il-ħaddiem b'talbiet għal titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol. Id-dimostranti mxew lejn il-bini tal-gvern b'kartelluni b'appelli għal dialogu u taħdidiet bejn l-awtoritajiet u r-rappreżentanti tal-ħaddiema. Il-Marok bħal bqija tad-dinja ċċelebra jum il-ħaddiem. Il-ħaddiema ħadu l-okkażjoni li jonoraw ir-rwol u x-xogħol jwettqu u jiċċelebraw il-kontribut tagħhom fl-iżvilupp ta' ekonomiji u s-soċjetà. Fil-Marokk ukoll dan il-jum jitqies bħala okkażjoni importanti biex tonora l-klassi tal-ħaddiema waqt li tieħu l-okkażjoni wkoll biex jitranġaw nuqqasijiet fil-konfront tal-ħaddiem. F'Bosnia Herzegovina jum il-ħaddiem ġie iċċelebrat f'ambjent aktar kwiet permezz ta' picnics. Madankollu l-ħaddiema qalu li din is-sena ma tantx għandhom xi jiċċelebraw minħabba l-kundizzjonijiet ħżina tax-xogħol u l-qagħda ekonomika.